saking pon pala ngabula mungkin beni pastena duara pemun ngakui jiri ya sekali makita aku saya ingat ke neraka jereng lagu tak bisa aja tak ngenes aja ke neraka tak mere aja jadi lagu aku ancur ate lah kan bula bentika tapesa tada lantarana saking pasaperti kale dalam atena kelak kok ngeding agak ada parah dana ya Allah mak lagu selok soja merah ya tarap aja tarap asraqal badru alaina keng montak ikordab colong ben ya apa dong anu ngapote wa obena etangale sidayro arwah tak bisa geja arwah gagal dia magila pada menada ibis bisa perlerop ya nabi salam alaika itu nama tak geng memergangi long ban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukru lillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad antara lihat aja jawabnya jawab lepas masuk surga gitu termasuk surga api tina makilah enggak napa pokoknya sepenting surga jangan lemeler pokoknya sepenting surga semeler daripada kena ambu ben pangeran lagi yang gula ben panjenengan tak teromeler tak tero coba keng pon nasib mun pangeran kasokan aja napa anggana mun beda sebut nyaman kanjeng nabi maja salawat gun madal geb melolo sekali naki kok nyebut keng mun pakun iya tina bagina tongna berarti keng baca ki Allahumma sholli wasallim wa barik alaih bagus mulai surga wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadaratul kurama, para alim ulama, para masyayikh, nakhussu bidzikri sesangat abdina amul ja'aki selerepon semuljah Kiai Surah nikah kancatan kula keng dari abi data abangki ekalopain nambah nih kene Surah mungkin raja bon jukanan siap tina amul ja'aki selerepon semuljah Kiai Sanusi jukanan siap tina amul ja'aki terjukan nak dimaki selerepon semuljah Kiai Ahmad Marzuki jukanan siap tina amul ja'aki selerepon semuljah Kiai Baydawi jukanan selerepon semuljah Kiai Haji Abdul Aziz tersetejah para masyayikh setejah para kiai para rengalim guru-guru ngaji guru-guru madrasah setak gobesa abdina sebut asma-asma agung pontong persetongah namun tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesatajana sangat abdina amul ja'aki terjukan sangat abdina nadimaki tokoh-tokoh masyarakat aparatur pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa Banu Ajubara beserta perangkat-perangkat desa epon atau yang mewakili sesempat hadir tempat Kak Dinto malam mangken sebetan gaula amul ja'aki Jamiatul Hadrah Al-Banjari At-Taufiqiyah mai bakal jadi ya cek nyari sekali Siampon memandu dan gulaban peraban jenengan sataja dengan nada-nada salawat ebon muka-muka dan gulaban peraban jenengan sataja kalaban sabab bimbingan Jamiah Hadrah atau Fikiyah mau salawat dan gulaban panjenengan dak kanjeng Nabi tungkapatan gulaban peraban jenengan sataja tetia umat kanjeng Nabi saya koongku sareng kanjeng Nabi amin Allahumma muka-muka dan gulaban peraban jenengan sataja kalaban sabab salawat saya maus muka-muka dan gulaban peraban jenengan sataja oleh kilina barakah dari kanjeng Nabi amin Allahumma sebatan gulamul ja'aki sataja para undangan baik lakian pun juga binian baik seanom langkong-langkong sesepuh baik serabuna dari tempat sesemak langkong-langkong sampun belengaja rabu dari tempat-tempat sejauh sekadimah hadir longguna dan gulaban peraban jenengan sataja dekat tempat Kak Dinto malam mangken
di samping karena ngistuaki undangan panitia, tapi terbersit di dalam hati dan golaban panjenengan sepaling dalam, tada lain dan golaban panjenengan bersimpuh hadir tempat Kak Dinto tempat Kak Dinto bersimpuh di tanah napanya manaka agungna Allah dan golaban panjenengan tada lain tero apang kiaban kanjengna, tero apang kiaban kanjeng Nabi, tero mangki'nah kanjengna, tero nyambut kanjeng Nabi gulaban para panjenengan saja. Karena malam mangken kanjeng Nabi hadir, walaupun dan gulaban panjenengan tak pernah melihat wujud asli dari kanjeng Nabi, tapi ketidakmelihatan dan golaban panjenengan bukan berarti kanjeng Nabi tak hadir, tapi kanjeng Nabi hadir. Caepon dalam kitab terangaki dabuna ulama annan Nabi asangguna Gusti kanjeng Nabi ista'dana rabbahu lihuduri haflati maulidihi. Tiap ada perayaan Maulid, mun beda umat searaya aki kelahirna kanjeng Nabi, kanjeng Nabi nyoon idin dak ka Allah, nyoon idin dak ka pangeran, kaangkuy hadir dak ka acara perayaan Maulid. Moga-moga amin Allahumma. Gulaban panjenengan ampun lestari abang kiban kanjeng Nabi wa bihudurihi hadara arwahul anbiya wal aulia. Bukan hanya kanjeng Nabi sehadir ke tempat Kak Dinto malam mangken, tapi nenengi tempat Kak Dinto gelak panika posak kalaban para nabi, posak kalaban para wali-walina Allah hadir sateja ngereng kanjeng Nabi dak ke tempat Kak Dinto. Pertanyaannya tak komik berdeziatannya, tak usah tanyaan. Coba dinama kita tanya. Tak komik tak berdeziatannya. Walan mungkin tak ning anu sekoni debat dan gula tak antara debat. Torot dinama tak ngapuk jolon. Tak lajja. Mi sampai berdeziatannya kun hadir kanjeng Nabi dipertanyakan bi gulaban berapa jenengan saja. Eka anto malam mangken perayaan Maulid tang betang laok neneng lorong bara mangken bani ke perayaan Maulid juga neng masjid. Berempa perayaan Maulid malam Selasa are mangken. Jangankan sekecamatan Dungke, sekecamatan Tang Betang, jangankan sekabupaten Sumeneb, ada berapa perayaan Maulid malam mangken sekabupaten Sumeneb. Kalau beberapa kabupaten, kalau umpamanya digabungkan se-Indonesia malam mangken bani kesehat searaya aki perayaan kanjeng Nabi berempat juta orang, berempat juta perayaan malam mangken banika. Bisa kanjeng Nabi edel bidal tak kok bi beda saja ada ya roh. Kanjeng Nabi ere core beri pahit sepit sebedesa tahi saja. Napa kunika anto saya hadirin Sumeneb punten sateje searaya aki Maulid malam mangken banika kanjeng Nabi hadir utuh tanpa kurang suatu apapun. Tidak ada macara. Mun kurang percaya panjenengan. Gula antara dalil kitab caipon dalam kitab Daibai terangaki anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Ajunan kanjeng Nabi samsun matahari, ajunan kanjeng Nabi badrun bulan purnama. Anta nurun ajunan kanjeng Nabi cahaya di atas cahaya. Ngalak setong baik.
anta samsun, ajunan matahari. Malah are si bede mangken bani kau le sitruman barokah dari kanjeng Nabi. Saking tada kanjeng Nabi tau le barokah dari kanjeng Nabi tak kira terang ngak mangken nih ke aretan. Eki mangkana are si bede nenengi benuaju re. Umpama laku hurduhur pas bede yata benuaju tanya aki kau orang si bede nenengi beli. Bede are nenengi beli. Tanya aki, telepon pas, mun tak percaya jam dia. Atanya ke kancan si beli-beli, halo, beda are lah jadi. Mun tak jawab na beda, dek remak, karisa seba pula. Zobung utu ngak nikah pakun beda yatasan, neng ibeli pakun neng yatasan, neng Ibanuaju neng yatasan, neng Kalimantan pakun neng yatasan, Sulawesi pakun neng yatasan. Ya, kanjeng Nabi di atas segala-galanya. Apa boleh kanjeng Nabi wah. Nah, takut mang kok tak kira datang jam satu kanjeng Nabi. Jaga na ukur. Istimewa kanjeng Nabi. Cahaya di atas cahaya. Nah, dia mungkin awang ki gulawan panjenengan. Muka-muka teroleh kilina barokah dari kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Kok besar namun seoleh kilina barokah. Tina magican orang dari ada pun butuh. Maki pun meler keng mun napanya mana oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi. Burung si meler. Insyaallah bakal tetireng tentang kakapi bagus kakapi. Amin Allahumma. Sebetan gaula amul jaki. Jajaran panitia siampun rela ngorbanaki artanah. Terjugan orang-orang yang menyumbang acara pada malam hari ini. Sungguh sumbangan para penyumbang sangat-sangat istimewa, sangat-sangat bernilai tinggi ya junane pun Allah. Kangkui sing nyumbang, kangkui sing ngorbanaki artanah. Caipun Sayyidina Abu Bakar, debuna Sayyidina Abu Bakar, matuana kanjeng Nabi. Sahabat kanjeng Nabi sejat lakar ijamin masuk ke swarga bi kanjeng Nabi debuna daremah man amfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sapa boy. Dengan kata lain coba bagus mun ki ateh gulaban panjenengan rela tade reged sekali kangkui sombong na molot. Gerlos lah susianya maateh maka keluar arta kaangkui perayaan molot tak cacako banyak tak cacako sakoni si penting nyombang. Cepon Sayyidina Abu Bakar kana rafiki fil jannah orang jadi bagian si nyombang saya tak kun caca melolo jadi coba dah guna caca melolo bade si nyombang lako bagus bade si nyombang rempek mapan bade kun tukang manglo bedah. Ya sambil mak ikalak setia. Mak tak ikalak bulan rasol njak mun baan jadi salah tak nyomba arapa mun neng segala. Negi. Caipun Sayyidina Abu Bakar kana rafiki fil jannah orang jadi bakal tetitang kancah pagi neng iswargana Allah. Amin Allahumma. Saya tak nyombang setia. Anterin pareng nalanjang umur ban Allah. Tahun datang dari pareng nak kencang nyombang. Mun tak ke ngamulot tibi. Mun tambah amulot tibi, ya. Tak amulot, tak masalah. Nyari mulutan mulolo ya. Nyare. Tara aja. Mayu sare mayu. Pabekeset. Pasasaro nyari mulutan. Kan tajuk mau lucu di melaku kena mulut. Ya, nyaman ya sip katempeng tak hadir bengok hadir bagus tina magi lagu nak benten neng dek jero neng kengmon kanjeng Nabi hadir ingat gelak roh nyambi peraturan simapan nong apa boleh saya mau gelak daibai solawat ini kecem-macem beda solawat pani kenyaman solawat daibai
Secet lakar mulai ki konah ia cara kiru kuru alif gula bon panjenengan dari atas nih solawat daibai tak samangkenan nih ke solawat macam-macam laju patut di pengarang gak kepi Pak mun se baca solawat daibai kanjeng Nabi ini kasih hadir benikun karoi wakton kiam tapi kanjeng Nabi si hadir mulai dari ngetam daibai kanjeng Nabi pun hadir pun lain men daibai itu apa boleh ikut maturaan roh bisa aja Arabu aja enggak segala roh keng benih mon segala tepan benih acara tak harap aja sehingga kui selawat selok saja mirah roh saking pon palang abula mungkin benih pastena dua pemun ngangkui jeri sekali magi tak aku saya ingat kan neraka cereng lagu tak bisa aja tak ngenes aja kan neraka tak mere aja jadi lagu kangkui ancur ate lah kan bula bentika tapesa tada lantarana saking pasaperti kale dalam Athena kelak kok ngeding agak ada parah dana ya Allah mak lagu selok saja merah ya tarap aja tarap lagi anapa karena lagi benih waktu kanjeng Nabi hadir keng mon kanjeng Nabi hadir jaangku aja lagi asraqal badru alaina keng montai ikordab colon ben ya tine jangan kui jeri aja ngangkui biasa bae ngaji gila nyam mapan entengku bagus ya nabi salam alaikum polan kanjeng Nabi Rabu keng mon depan kanjeng Nabi Rabu bah ngangkui selok soca merah laju ontep insyaallah kanjeng Nabi gagal saya hadir insyaallah puru aku niki apa boleh din maturaan roh apa roh ngapote wa obena etangale sedaya roh tak bisa geja gagal dia magila pada menada ya bisa perlerop ya Nabi ya Nabi salam alaika tina make tak geng memergang ilong ban kanjeng Nabi ko saya ontep ngapa segi jadi ayo ngalak seduadu bae seduadu iki iya montepan ning luar ya toren nih jadi moga-moga tetap ada gadapuna Sayyidina Abu Bakar amin Allahumma sound system kebanggaan mapan si ongkera kok slow saudara penampilan kok slow saudara nyantai gula makin pun lesok makin nilso gula makin nongku gula ki buru dapat kecompok mari asar nikah mari asar para maurib kun meropu sekejap kangkui menghilangkan keran badan dung dedungan sekejap jaga boleh langsung mangkat ada apa ya ialah songku oncengan melolong gerus ada apa mak gerus marah ibalana kunci na mentro gerus apa baik ada apa mak gerus mak benyaring unceng ke air benih bola nalem ini bagian kanto banyak tahu kagum sarip benih cisarip kini kekancatan gula banyak kanto nih gula paling butuh dan yang butuh cetak terus itu tukang pidato ada tak terlintas di benak kami untuk jadi tukang pidato apa gula sadar potongan tak ngening potongan tak ngening ilmu tak ngening tak saja jadi gue tak terus jadi tukang pidato sanggup ini kekeng pun terpaksa aku leso makin nih diberi dan gue beri pandu malam negeri 6 kali sehari pun tak kelar melak deh nih pun ya duda remara engkau lambak kita paju terus paju tenglah paju nggak ada butuh deh jangan
Arya tolos monsianya mebine dianggurin kena ongkur. Ari lah tak apa keriping dapat calpok tedung lagi. Lah tak mikir je mun setere ongkur. Tak tahu marin molot ya. Lah teeren lah bergisi itu. Tak kira saya tak kes orang-orang. Yalah, di montro kerat tuambian pamuda. Obrol. Ngagul nih. Teloan sebu. Banyak dengan jangkas. Gus. Pason nyaman. Hilang leson gula-guru hilang. Akatoni ngak si aca-aca mololo deh. Keng jeng gua tak bidah di zaman. Aku ki beda boleh ki bolan. Sampai bulan Rasul. Terus panjenengan dari bareng negerus kia. Manggan pamuda. Maki toko boy. Toko laju sahabat tengah netanian deh. Nengi banyakan bengkon orang. Keng mun beteng arget. Billahi tak kira bedereng belajar. Mun tak keng tak pepet. Mun tak pepet tak tahu. Toko selain lah notop. Sentar keceun lesop peteng. Imele bakun galajiri. Mun ki bisa keluar bakun keluar. Entar ke basmal lah bakun. Kakan cakona. Apa? Muda magi jauh. Paksa. Nagi, coba keng kun tangga kata tanggan, maki berkelarang sokone bukuin, bagian paho tangan. Sebatan kau lamul jeki, kameramen yang mengabadikan acara pada malam hari ini, ada masuk YouTube ya jom. Ya Allah, tinra magi tai pasok aki kok. Ya kadang tak usah amit kan kok jenengan. Gula tak di YouTubian. Tak pada ben kiai lain. Kiai lain kan andi lah grup. Muhibbin ke Khalil, muhibbin ke Musleh, muhibbin ke di gula tan ada. Keng lagu jual ngara benar kan aju tahu. Ribarin temo gula tepan ngakan nih baru possible ibu jari bah mama jarin gulam ya napa lakon ya dibudi tikal kiai asal ke kiai napa lakon tukang soting kiai ajual di gulam ya oh iya tina nggih arep aja kok mun lamilo sedaya arep aja iku enggak milo salalapan sing mengabadikan acara pada malam hari ini sebatan Golamul Jaki. Hadirin, hadirat kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati. Alhamdulillah, syukur dia Allah dan gulaban para panjenengan zadaja malam mangken bi ajunan epon Allah dan gulaban para panjenengan zadaja paringin kesempatan kagui bisa hadir ke tempat Kak Dinto di salong polong tempat Kak Dinto malam mangken. Sika di malong bolong dan gulaban para panjenengan zadaja tempat Kak Dinto. Ada lain engki panika karena tro mangki na Kanjeng Nabi karena apa ngerasa bunga karena Kanjeng Nabi lahir lagi bentero abe panika ngaku ngakina kelahirna Kanjeng Nabi karena proses kelahiran dari Kanjeng Nabi panika memang sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat agung. Gulaban panjenengan takkan pernah menilai Kanjeng Nabi agung muljah mun tak tahu kada sebeluna dek kelahiran Kanjeng Nabi. Gulaban panjenengan mun mangkat dari baba secuatasan deki bekal yen taren. Ada langsung aloncak ke bunatas nih, ada. Tengku gelu proses kelahiran Kanjeng Nabi. Makli gulaban panjenengan tak ika main acara molot ele tak ikain mainan. Apa? Karena proses kelahiran Kanjeng Nabi barika sungguh mulia, benar-benar mulia. Tidak ada orang lahir pada ban Kanjeng Nabi sebelum ban sesudahnya Kanjeng Nabi gula ban panjenengan ada pada ban Kanjeng Nabi proses lahir.
waktu lahir saos Kanjeng Nabi hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu biniswatin minal hadiratil qudsiyah. Waktu Kanjeng Nabi mau lahir nih dukona tak kuntangkung benih bidan benih dukon desa benih dokter benih dukon apa zera Sayyidah Asiyah Siti Maryam bidadari norok bunte pas kedua. Wah, saya tidur kon sing beda iya Ummina. Gulawan panjenengan kan dukon. Ada di lain. Mau aja keistimewaan kelahiran Kanjeng Nabi. Abid nunggu. Tada saya pada Kanjeng Nabi sobong. Gulawan panjenengan bunga bisa kenal ke Kanjeng Nabi, bisa kenal ban Kanjeng Nabi. Mek bola kalaban ngaku ngaki kelahiran Kanjeng Nabi gulaban panjenengan pulang aja dari Compok hadir ke tempat Kak Dinto terus ngaku ngakina biasan tedung biasan asaren gulaban panjenengan ija kaja sebiasan panitia mangken panikat tak keluar PC keluar ke kepi demi ngaku ngaki Kanjeng Nabi. Mek bola kalaban ngaku ngaki Masya Allah lensa Mek pola kalaban sabab ngaku ngaki kelahiran Kanjeng Nabi gulaban panjenengan kenal dek Kanjeng Nabi monting lah gulaban panjenengan kenal dek Kanjeng Nabi tungkap gulaban panjenengan neng iya teh andi perasaan cinta dek Kanjeng Nabi mun la cinta dek Kanjeng Nabi gulaban panjenengan rela berkorban demi Kanjeng Nabi. Mulla rela berkorban gulaban panjenengan demi Kanjeng Nabi, insya Allah Kanjeng Nabi akan cinta bekal tahu dekatan gulaban para panjenengan saja. Ya kun. Untuk saat ini gulaban para panjenengan saja kenal dek Kanjeng Nabi. Pasera tantretan benua jubara saya tak kenal ke Kanjeng Nabi Muhammad. Pasera orang Sumenep, orang Pamekasan, orang Madura, saya tak kenal ban Kanjeng Nabi Muhammad. Pasera satu aja, kenal satu aja. Mulai dari si paling kene sampai ke si paling sepo, pakun kenal. Cek mun Kanjeng Nabi dan gulaban panjenengan tidak lain Kanjeng Nabi Muhammad. Tahu kapi? Pertanyaannya, gulaban panjenengan kenal ke Kanjeng Nabi? Seteti pertanyaan dek katan gulaban panjenengan Kanjeng Nabi pek kenal ke gulaban panjenengan dek jadi akun mon gulaban panjenengan ampun kenal ke Kanjeng Nabi ampun uning ke Kanjeng Nabi. Pertanyaannya napa Kanjeng Nabi kenal dek gulaban panjenengan mun la Kanjeng Nabi kenal dek dan gulaban panjenengan wong namanya orang la kenal gulaban panjenengan odi itu nyamun tak cepet tak pepet menderita Kanjeng Nabi sebekal tampil nyafaaten dek keajunan pun Allah. Ada ceretan orang mulai kenal Kanjeng Nabi bekal sang odi itu nya ada orang mulai kenal ban Kanjeng Nabi odi pas susah dengan itunya sobong mas teh selalu seneng dalam keberadaan pun apa bisa. Anggana pertanyaan kenal enten Kanjeng Nabi ke gulaban panjenengan. Bela kan? Apa nih bela kan? Pangkembangan ini ya. Pangkembangan. Pada ben kiai. Kiai, rengalem. Pasera orang Sumenep, orang benua Jubara, saya tak kenal kaki Muslim. Pasir ring benua Jubara saya tak kenal kaki Holil Yasin penceramah kondang jangankan saya ngundang saya tak tahu rasan ngundang saya tak tahu rasan hadir kaki kapangajian mun kaki Muslim dan kaki Holil pakun kenal arapa karena kembar kaki Muslim dan kaki Holil sabun kan nyor bade melolo nanang daya mun kaki Muslim mun ke Holil daya sokak mun ke Holil mun ke Muslim daya misam cet penuh dengan senyum ke Muslim lagi mun gula ada sekali pas tak melo je ini mah beda gula kempar pas sahabat nanti tiba jagan kan nyor sob
ngene kan tapi ya Allah mai beriin jadi ya kana sebah tak ada kikin jadi itu ngak jadi kok saya tak seneng aja kada saya ngak ban kok tak rida aja mun bagian kamera redeki pas neng profil awal lo pas tepan pas ngak jadi pas chatting pas kiki pas tak kertom pesan ke kapi ya bang cereng kiki lengkap tang dia ada mun di ereng tak ada aja dong kurang kengen dia tak tambel aja torotin nenggi lah tak ganteng lah torotin cita bini boleh apa tak kira bener yang indah aja torot oh pengen sesetong cimat dari kiai ya apapun keadaannya ingin jarang anak muning hari seragen oh ya Allah masa kau ingat jadi ungku soro rajin kelat pan lambek ki kana rajin kiai pengasuh kelaban mon apang kibi ten gula lebat nyeholul nih acereng loh oh nunggu ya itu top nih kan apa ingat saya tetap mau bunapar iya nggak jadi iya nggak kok juta iya din lalu di bedara mulai nggak jadi ayo marah boleh ini kia saya rasa tak kenal lagi Holil Yasin saya rasa tak kenal lagi Musleh marah kau terus tanya kenal kapi karena sering ke Musleh toron ke Sumenep sering ke Holil toron ke Sumenep pertanyaannya gula ban panjenengan kenal kake Musleh gula ban panjenengan kenal kake Holil pertanyaannya ke Musleh bak kenal kake gula ban embian bak kenal no ke Holil bak kenal kake gula ban panjenengan padahal gula ban panjenengan ampun mengelukan nama ke Holil sebenarnya laku acaca ke Holil acaca ke Musleh bak kenal ke Holil dek katan gula ban panjenengan saja kecuali orang si cecek semanungku malarat lagi tak kenal anggap tak kenal mun laki Musleh tak kenal ke gulaban panjenengan walaupun dan gulaban panjenengan kenal ke Musleh gulaban panjenengan ajalan ke Mekasan tak perepek nengi tengah ajalan gulaban panjenengan ni japok musibah ngolok ke Musleh karena gulaban panjenengan kenal ke Musleh tolong ke Musleh abtina ke Musleh dari menuju barat ribarin saya panjenengan saya kajompo saya can ke Musleh njek sapa cek ke Musleh tak kenal takut mi anya maring gini saya can ke Musleh tuli iya gas bon ke Musleh itu orot nah bisa apa tak kenal ke Musleh kalau sudah tak kenal maka tak sayang kalau sudah tak sayang maka tak cinta kan deh iya deh kan jaret oh tak habis saja muntinglah tak kenal tak habis saja nanti partai aja banyak partai aja ada logika tak aja kitab je kurang logika keng beda kitab mun lah tak ninggu je ambian mayu noro gemko keng gula tak aja kitab ngak gini kapon kakek Holil bayi ngak gini kakek Musleh ngak gini mon kenal ke Musleh ke gula ban panjenengan ketemu ajalan nang lorong ke Makassar boh mari ingat anu sarip suror ya sejan ke Musleh roh iki kiai boh ambian suro iki kiai dari menuju barat boh entar kam ambian mak ajalan anu kiai gule japok copet kiai anu kiai umpama keng cerita japok copet dah jangan ke Musleh boh mak apa lorok norok gula kau ban ke Musleh norok ke Musleh tepat asar ben rajina beda ya deh pala ngalai budi lek ya beda kanca kok dari anu kancan ben ke Musleh sebab neng yada rajin dari penyorot ke budik ada apa kenal mun tak kenal lagi juga piaki namun pan lo kotep mau to lagi Musleh tak kira atole malah jan gencang buru Area bejing kok japok terus teng entai gua nih
Marah kurang dari rumah. Mangkana gue leban panjenengan hadir ke acara mulut deh mengenalkan abek ke Kanjeng Nabi kun. Iya kun. Mun lak kenal ben Kanjeng Nabi. Oh tenang. Oh di itunya tak kira sang. Oh di iya akhirat pagi gue leban panjenengan neneng mahsyar. Waktu orang aku kumpul ke kapi panas hari tak kapra gulaban panjenengan kepanasan lapar tak kapra pelkak tak kapra nengi mahsyar atung lontung nengi mahsyar gulaban panjenengan mun Kanjeng Nabi kenal pontut ban Kanjeng Nabi hari ya sahabat nengi beban pacung arapa kenal dek memontro kenal. Ya dia pertanyaan boleh. Mari dia pas mulai tak apa je. Ruakun pengajian molot le ngak ria kun. Mak le abuk tambah jende iro. Beni antara aku je dia. Molotan dia. Terkenal ada remah. Gampang. Pa banyak mau solawat ke Kanjeng Nabi, pa banyak tor ngatoren ke Kanjeng Nabi. Napa ator ke Kanjeng Nabi? Solawat. Bodoh semaca solawat nariyo Pak Ibu Pak ratus Pak Polompak. Monse dari Kiai Khalil Bangkaran Allahumma firlahu 500 miki 500 biji. Solawat nariyo teka hajat encai pon Kiai Khalil. Bodoh sing ngangkui solawat 10. Bodoh se selekor, bodoh se berempah. Bodoh se tak saberempah sekali. Iya mula tak ngiremin ke Kanjeng Nabi, tak pernah ngatorin ke Kanjeng Nabi, tak bisa tak kira kenal aja. Paling dahsyat, secepat kenal ben Kanjeng Nabi, mun sampai ngorbanaki artah alias amulot ngak malembang kendek, cepet Kanjeng Nabi ini kenalan. Apa? Polan beda artan boh, panggem bangga, beliaki kaki muslim boleh. Kakek muslim gula ben panjenengan montro kenal ada rumah. Pas aku aja bis. Kayak gula malam. Kenal bakun. Keng kenal lagi muslim kadang ontep, kadang beda lebur. Ontep ada rumah. Mun benari kun nginom kopi tak aja bisa pas kalero. Kenal kiai tanya lagi siapa ben nyaman. Gak itu dari dima, dari Keng lah cili-cipen lagi muslim lah. Amun cet rokok mulu benari ben kopi kun si pototo. Tak beri sekali kun acap biskos ditakar ya udah iyo telokan deh pas mari saya telokan deh ki beda iyo ki boleh de emak aben iya benih tak bagus keng tak tu dikenal bi kiai beki bagun iya marah iya ma boleh kun tanang laju akin lu ben ke kiai dua iya pak abdi nak kiai dari Benuaju kiai abdi dari Benuaju suhli nyaman kiai anak-anak anu kiai de tawi neng ba Malaysia kiai deh ja parari tak kira enggak aja deki bae dari kelupa coba ya tor atoren kiai panjenengan ntar kaki muslim cabis assalamualaikum waalaikumsalam cabis pak nyambioki magi kun rokok surya 16 dupres tik lah jadi ya mun 5.000 itu di apa kena 15.000 ya tak lem terkenal aja saja ya mau coba dupres hari kembang akak kui pas gila roh tadi tak percaya macam selawat mungkin teluan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala edung bas itu di apa jadi habis 15.000 nyaman gue. Iya benih tak berak ya berak. Keng kangku ya kenal tapi jagun terlalu baik. Lu tadi apa? Salah dia pesen lalosak, laledus roh. Tapi saja, mari kembang ada gue. Coba meliaki Surya 16 dupres. Jok tormator jok. Tahu saya caca. Laju neng patu neng deh pak. Selain apa abdi nak kiai anan anu tak masuk aja ambian neng laju kiai re lek njok sabar neng sekejap langsung bubar ambian
Pleman. Memperkenalkan diri. Abtina ki beracara kiai. Mbok antos ke punten kiai. Mendesak gak itu. Mendesak. Tak ning bujak abtina. Salaman Mas. Tidak pakai salaman biasa rode. Iya lemare. Keluar Mas. Kiai re bosan. Ki musle. Jek saking ki musle. Bosan bagus. Nje siapa ke yo. Arya aja bis rokok dupres. Arya kok tak tahu kenyaman kan. Cek dari dimma tak tahu jadi siapa ngkuri. Nung aribun kiai sehari. Tapi tak lebih temu je mungkin sekalian je. Ngkura beliin boleh. Cabis ku gengku boleh ke musle. Ku gengku nyam dia ki magi sebab cuba roh. Ngalaki sarong BHS deh. Tengku teng lenteng na kiai Mas. Ngkura. Jo Arya ya BHS. BHS je 6 juta ben. Mau cacaban. Arya siapa yo? Dibudin mulai. Tak tor apa sekali ke kiai. Mulai langsung. Kiai keker meriksanin kesebutan tak mau. Tidak saya kenal lagi. Kak orang gila. Anu kak disa kiai dan setong. Abtina kenal tak pati kenal juga kiai. Dari di mana? Dari Benoa Jubara kiai. Siapa nyaman? Kiai si ata nyaman. Unta jabis ban antara atanya nyaman. Torotina nyaman sahabat aku. Ma adalah dina. Lah coba. Arya nyata nih nggak Arya. Mau tak berjanji. Itanya aki ben kiai periksa. Siapa nyaman? Siapa? Anu kak disa kiai anu Ahmad. Anu kak itu. Keng jauh dari abdina kiai. Tadi nomor HP nih tadi. Ya. Nomor HP nih pak hitanya aki ya. Nomor bedeg ya pun apa kak ditoki aktif pun apa bunten tak oneng keng pernah ngangkui kak ditoki ya. Minta. Catet ben kiai. Apa? Wah. Mak tahu ben. Ya mau tanya, siapa sih tak kira tanya nomornya di mbak jadi. Tak langkau ke catat nomor siap ini. Siapa antara nyatat mana mulak kau nyari ngeremet ke HP. Mak orang yang sebesar ke musle. Engkau boy. Tak langkau catat. Emiskol lagi, emiskol jago emiskol ada ki hapus. Keluar. Belakan ngak ruah. Mak tahu ben. Arwah mas mak gagi ngak ruah. Oh iyalah nampu boleh. Tanya lagi nomor HP. Mari telepon aku. Loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor ke muslim ada nenengi suro je saking suro ada nomor. Saya jangan ke muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, saya lagi. Kaula musle berak sabar wah. Jaja berak sabar. Saya jangan ke musle takar mama ba ke musle ongku. Jaga jarak. Ba, kan tu musle banyak ge. Banyak kan mun tak jauh ba patena. Jangan suruh. Engkau punya kelakuan lain. Tak bosa tak apa je. Jadi temu je siapa? Mai temu je ringke muslim nyari nyaman gula bandian. Marah. Engkau roh. Babengkau siapa? Muslim roh. Muslim siapa? Ya, muslim tukang bidatur. Udu ajunan kiai. Ya Allah sapuran kiai. Sapuran dia. Allah teh isi jan kiai Pak. Allah teh. Allah ya cek. Ya lo kutte Pak. Kang kui mas emak arwah. Arwah. Montor ngadoren. Kanjeng Nabi nggak gini gagi ya. Montor lekas kenal ben kanjeng Nabi. Ya. Molot. Jagun nyari molodan. Cuk maju lucu itu masih jauh. Laku ada mol laku. Ya. Ya Allah. Antara ini paling nak sempat nak molot lagi. Nak magini gini taro. Jadi kelar ring sabolo. Ija ko sing unjang dero. Boleh ikut ring kedua.
Nggih, karena enggak ketero. Beda tukang syuting usir. Ada apa jagung kedua syuting kedua mah. Mah berdiri ke mulut ngajir ya. Ini tak usah ngeremet baneson, tak usah aja. Jangan mah beda. Apa rumah timur? Makson mulai gila salam begerjeng mulai gi aku. Arwah mulot. Jangan sewot saya tahu. Mah mulot jan. Bamang kau tak yoncang. Mikirin je makin kau tak yoncang. Bamulot dalam. Jagung kedua. Jagung kedua. Ia ada tiba. Ambo je. Jagung semiram je. Kurang. Ia mungkin kedua lah cukup. Ngoncang nak gana ngari-ari. Ada bagian sana. Oh, area olah-olah bagus banjang. Muhnya bagus ke kepi. Tertetiri ngalem nak. Tertetiri ngalem nak. Oh ya Allah. Pokoknya generasi bagian Benua Barat anterin tetiri ngalem ke kepi. Keng mon anu bagus deh. Area setong tanku hapi je. Beda setong akal tacikal mulai gelap ben hapin je. Oh ya Allah banjang. Jadi tak abang rasa apapun jadi. Beneku hapi ya nak. Ya Allah. Ada tak ingat je kan kau je bakun. Iya kau nak. Segalan bibiru. Songkok nah dulu lama. Songkok jalan. Sedi budi. Ayang kau jong. Wah. Dari hosok. Dui beda remamun lah hosok. Ya, dia tertetiri ngalem ke kepi. Pokon setuju tak lagi ada bini tertetiri ngalem ke kepi lagi. Malai bangga gulawan panjenengan nanti reng nanti napa nyaman nanti nabo toh. Ngani kekun mulla oleh baru kana kanjeng Nabi. Tenang. Oh bakun tetiri ngalem bakun menoleh baru kana kanjeng Nabi. Mulla oleh baru kana kanjeng Nabi gulawan panjenengan. Tak kira tokaran ben bini, tak kira tokaran ben laki. Seneng lah jodi nan itunya. Tak kira beri cerita na tukaran benda tangke. Dak. Ada saya ko atau kar benda tangke. Kilin barokah dari kanjeng Nabi tak pati lancar. Mangkana pas tengki kata tangke. Pas dengang kata tangke. Tak ning benda tangke teka hajat. Wah buruk pas kadodon rep. Padubon saya ikut tengen kilis. Nunang dia ya pak. Kerja satangke senyak banyak mabara paringin kelar mele sepeda posang. Malau kelar mele motor. Mate mor daya. Iya dibudin mate mengeh. Kali tabun ya tas pas. Sangkuin capok seher jan benih seher. Baan penyakit tengang kata tangke. Andi penyakit berat kadin tatangke senilai meloloh selain tatangke alakok bodoh si atokong bodoh si atani bodoh si naman ria oleh pese ambian kun mikirin tatangke meloloh tak naman bekok tak naman capi tak nguan sape laju kun anilai tatangke baan jadi boleh. Jadi aku patut tiapa gitu. Ada tiapa menengah jadi. Iya bah penyakit mengi jadi bah. Ada makai oksigen tak nyokot je. Mon penyakit tengki, makai nganggu oksigen pampak tak bisa je. Arwah oksigen senyokot, muncit lah karya bawa penyakit baru. Puru jadi tokop tu ni. Kasir lah. Mon tapaken bolan se tatangke banyak se anu jering badeng mololo nang dina make toko pen apa boleh tatangke se kebecin lo bantar nyongop ke rumah sakit jadi ini mulakko langsung terkejut sekalian aduh mati bah ambo kena ongkura enjak ongkura ayo jak pate angkuy jak dengki jadi jak pate angkuy. Ayo anu laku lain baik. Anu konrokon keng mono lebero kan kanjeng Nabi. Tak kira tengki dan entanku. Mangkan boleh ngajain mun acara mulot lagi.
Arpan dek boleh kontro baro kana Kanjeng Nabi nikah kun karo setong. Tak kira tukar ben anak ada saya tukar ben anak, ada saya tukar ben bini. Ya, Khairuddin dek tak tahu apa boleh berokan Kanjeng Nabi apa njak kau tak tahu king tak tahu kan jago ongku dah. 30 tahun agak ben bini dek. Sampai andi anak lalemak mungkin kompoi tak telok pun. Bujan. Orang ki terus bolo ben. Bu. Kok mun tak ada bakso bolo kok bekun berperang kok. Kubus sering banyak anak. Mungkin ki andi lalemak ki lebur tinggal mingguan dari pesantren abolong ke biru. Oh ya Allah gagak kok akaton direng tuangku satenya. Goy abolong sakit sekoni bodi sene ku ki cetak, bodi sene ku ki leer, bodi sene ku ki pokang, tengah bodoh ke kepi. Bini pas nenengi bengkong ke tibi sambil sap ngosab deh ya. Dan mendang natong 2 telok 4 5 bencetak anak melolong bini betengahan lekas semangat tak sakit je bang. Ada lah 30 tahun agak ben bini mi tahu rasanya tinggolen bini bagi kun sekalian deh mungkin karena pegel wallahi nih kan tak tahu mun potongan kan guru katon boh siapa sih abin saya tetia bini Khairuddin jadi aja potong nengah jadi oh sangar nggak jadi tak kira saya tak imet si bini tak bisa aja kerasnya rupa belum tentu keras hati tak bisa ada mun wajah memang sangar memang serem king hatinya selembut sutra tak percaya tinang kok tak antar jadi ya geng 30 tahun gula kabin tak tahu rasanmu kolongku deh jere tak pernah tan sekali enda nih iki mon karena pegel mon karena tak pegel mak boleh kun deh iya mungkin ikelek tekeram unyi bu dengan tengan krotok tarap pajiji tak pegel arwah saya sakit kareng bini mun pegel mun tak pegel enten makanya buduk korek deh arwah ikan lain Malaysia mun Malaysia tak sakit ya mun pada mendeteng remok dia aja saya laki neneng deh ya pas wineng deh ya ya wisiwi jadi mas lopot lengan potong geng mun malemes setong ada nyaman lah nggak jadi mun saya laki keras kera tepan kera saya bini saya kotu malemes imbang bu saya laki pegel saya bini pegel dia saya laki ngeranyam saya bini panurok ngeranyam ya tokar potongan gagap ingat ring lu geluru saya bini neneng daya saya laki neng tang matang daya nyamet ya mumpah pada ala kok kakapi lah tak ada barang ya arwah reng keluarga tadi mumpah pada keras kakapi potong bakun keras setong nama lemas berusaha menjadi air saling mengisi antara lelaki dan bini deyero nih pura bini mau aja dah gula tahu nih atau karantan sampai makin nih alhamdulillah gue mau ketemu lebaran Kanjeng Nabi tapi ya ambulah oleh sejam jaga kurang adalah sejam jaga engkau gigi mulai ya jaga kurang jadi topi ben kan ben ngucap kurang jelek temu malam ben tak ya juga jawab bila ya ben kecawan ya lecek lah yang kura wajah lawan tap ngapa sekiro roban gula gitu pun bot ini sekoni bagi antara ni bareng nak pokon lah lada iya lah pokon lah kembang lah antara no lebar kan Kanjeng Nabi dia mun hadir ke acara mulut laju neng dok budi kan dari sekoni ni ki bedo laju mun hadir ke acara mulut dina magi lagi kerjain benore neng
tedung tak apa je ukur kata pengguna kerja mu lo neng pukun duit niat ngurmat kanjeng Nabi ro gula nih mun acara molot nih mun lah soko sekangan neng yada mulai 7 pertama sampai kemari gula tahu betul nung dok nih kamu beres kapi tengah apa gula si asal sakian tengah sakian bingwong ada tahu nih ngajemu nih kan jemun gula tidak boleh ya acara molot 4 kali 5 kali 6 kali sehari asela mi tahu rasan ngubesela gula dan kecuali pun akon dengar nih kaget mun nengi baba tak bisa ngubah gula ada tahu sah obat dia obat dari recet gula jemuk tahu sah tahu nih ngajemuk pon embian mun kenal ke bini gula tanya aki be tahu rasana jemuk ke hai wallahi makin mulai mulot makin itu beri nepel dan dah are barokah kanjeng Nabi moga-moga terus oleh agak kapi barokah kanjeng Nabi amin Allahumma pon jaga itu bisa sebisebatan kula sampai aki kurang berlebih nyon sepora kacang kolangan nyon sepora kasalahan nyon sepora umpama bener-bener make kun sakoni moga-moga dadi ilmu se barokah manfaat dan kula ban prapanjenengan sedaja doa doa kula dalam jelas sana pun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastajibu syafa'atah yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadan nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati ij'alna min khiyari ummati wasturna bidhairi hurmati wahsyurna ghadan bi zumrati wastamil alsinatana fi matihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi Allahumma adkhilna ma'ahul jannah اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا بالسنة الماضية إخوان منهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا محذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من هود نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ندمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة لجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوة وقاضي الحاجة وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة